Yesu ashimwe. Turashimira Imana kubw'umugoroba mwiza yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo byoroshye guhagarara hano imbere kabiri ariko ndashimira Imana kubw'uyu munsi. Twari twashimye mu gitondo ariko amashimwe ni menshi ari mu mitima yacu kuba duhagaze hano n'umutware wanje ko kandi umutware murakumva. Ni ukuri ni ishimwe rikomeye ku buzima bwanjye kuba ndi kumwe n'umugabo wanje hano. Imana yampinduriye amateka. Nasengeye umugabo igihe kitari gitoya, si uko nari njinze ariko ni byiza ko bamuza gusengera umugabo. Ndi kubwira urubyiruko kuko nirwo ndi kubona hano, muzamusengera ingo zanyu mutarazigeramo, Imana izabagirira neza. Mu myaka ishize nk'ibiri cyangwa itatu nibwo nahagurukiye gusengera umugabo. Namusengeye ngifite imyaka nk'15, noneho bigereje bundi muri 2022 kubw'ubuzima nyine. Mwese mutayobewe amateka mwumvishije ku buzima bwanjye. Ndabihagurukira ndasenga ndongera ndasenga. Ndenga urwego rwo gusengera umugabo, nsengera umwana tarashaka. Ndarira cyane mana we. Ntago nari ingumba, nari nkiri umugo. Nsengera umwana, ndasenga, muzamwiringira Imana. Ni ukuri Imana ihindura amateka. Imana ihindura amateka. Noneho Imana irareba. Si uko hano ntari kubona umugabo, nari kumubona pe, ariko irareba iravuga ngo, narasenze ndabwira Imana ngo Mana ukunze nzana buri munsi nkakuririra muri park ya Christmas every morning 6 a.m. Yes we. Nkabyuka no icyo gihe ndasenga, ndacora akantu agacercle ninjiramo, noneho ngaza nsengera amahasha. Navuga ati inda yanje sinzi nimba nyine wenda bizonashoboka ko ntazobyara. Abantu se niki bazavuga, wenda bazi icyo bazavuga. Noneho abantu bakazavuga ngo bazi n'umuntu wankuyemo umura, niko bavugaga. Ayo makuru akaza akangeraho. Ariko ndababwiye ngo muzamwiringira Imana. Imana yonyine ariyo muzamupfukamira, muyisengere hahandi umuntu n'umwe atari kubona, ariyo yonyine gusa. Nuko ndasenga ndabwira Imana ngo Mana uza aya marira nije kubyara, sinkabyara umwana gusa ngo bavuge gusa ngo nabyaye, oya bizabe iby'isi yose, isi yose izamenye ko nabyaye. Babandi bazavuga ngo sinzambyara ngo ntamurangira, aribo bazogenda bavuga amakuru ngo Bella aratwite. Ni ukuri iryo sengesho nararisenze cyane. Inzira z'Imana n'ibihumbi, Imana ibinkubise umugabo mwiza.
ireba hano Brisbane ibona ntawe, ireba hariya hose muri Australia ibona ntawe, ibona muri Amerika ntawe, irareba Nyamirambo ibona aho yicaye, iramunzanira, ndaje kumureba, Yesu arabikora, ndabyara, amakuru aravugwa, kwa kundi nyine nabisengeye, ubu mfite umwana mwiza w'umuhungu, usa na papa wiwe cyane. Warakoze kunkunda papa, ubuzima bwanjye uzumva ko ari wabuhinduye, wampinduriye amateka, ni ukuri nanjye nzagukunda. Dusubiye mu bukwe, ariko ni ukuri Imana yungije ikomere umugisha be. Abantu bose hano bazi amakuru yose ndi kuvuga, kandi nawe urayazi, ariko warayirengagije, urankunda. Nawe wari kumva ya makuru niba warayumvishije ukavuga ngo si uyu mukobwa nyine utazubyara. Of course ntago uwabigibwa wese nyine avuga ati none se wasanga nyine ari byo ko batangaga n'ibihamya, ariko urabyirengagiza, urankunda. Ubu nyine turi kumwe, uri umugisha ukomeye kuri njyewe. Imana iguhe umugisha. Reka tumukomere amashyi menshi cyane. Yes. Nta byinshi dufite twavuga, nubwo avuze byinshi, gusa ni ukuri Imana yagize neza. Yewe ntabwo nzi kuvuga amagambo menshi hano kuri stage, ahubwo ndaririmba cyane, ariko ijambo rimwe rikubiyemo ibintu byinshi, nuko Yesu ari mwiza ibihe n'ibihe. Imana ibahe umugisha rero. So reka turimbe, zamukaho. Uri Imana isoza masezerano, ivuze birasora, kutabesha yo urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye. Uri Imana isoza masezerano, ivuze birasora, kuko utabesha Mana we yo urakomeye, urahambaye, urakomeye. Turi Imana itore gutyo, uri Imana, uri Imana masezerano, ivuze raso, kuko utabesha Mana we urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye, kandi gutyo uri Imana yo 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 yo. Haleluya. Masezerano ivuze, urahambaye, urakomeye, urahambaye. Twozamura amaboko gutyo gutyo, urakomeye, urakomeye, urahambaye, urahambaye, urakomeye, komeye, urahambaye, urakomeye, urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye, urahambaye. Haleluya! Haleluya! Irindi
Yesu asifiwe. Amen. Uko nihamagara imbabazi ziwe ziritaba. Yo haragira icyo mvuga Rio siti ngwino usange utima unga cyane ndakubabariye kuko nihamagara imbabazi ziwe ziritaba. Haragira icyo mvuga Imana y'intumwa n'abahanuzi iyo Mana isezeranye igasohoza yamishe mu mababa turayizi gutyo. Imana y'intumwa n'abahanuzi tujane gutyo. turasubiramo. Ndashaka buri muntu afata akantu kamwegereye gatoya duserebure ibyo ngibyo ijuru yakoze, ibyo ijuru byategetse. Singa igihembwe ngo ashire nashira